Hello Parak, aku lagi biang saksian part via akan nika YouTube channel janga WTK Gaming. Mentah sini ngan nika fi dengan pentip fi ba nomor ba ngatrai borok klik klik lot nomor ba akan nika jing change jong akan nika new update jong nika sensitivity. Yang mentah ngan ya page chua ya akan nika sensitivities jong kalong kum dah ngan ya test chua atau kalong kum lawa ya page chua. Ngan lek kat bala Time to slice and dice. pun ro ngasai kamda ya sendrim ba kaju la kajong Time to pun slice and dice. ya lek kat bala mo namar hajing sisa yu ni sensitivity sendai ha itu kifun RGB ne la GB so GB RAM jing sha yu ni sensitivity general jing sha yam dai ban ai tang marsi tang ne chispa ne prapo kumta ter kifun RGB ngatrai kadang ya hab ba ban ai bet full general te kenang ba ka phone yang phiru kan sunggut ba uni urat dot te phila ban ai tang sis pa san po span ro pho kumta ter namar ka phone jong phi kaden yo don kito ki phone ke ba ki bam smooth ki yo don kito ki phone ke ba lak ai kumta te general te barabar phi hab de ban ai full te urat dot ban la phila ban ai betang sis pa san po spa arpo kumta ter namar ki phone 2GB RAM siapa kadang ya hab baik ban ai betang cispa prapo hapa bat cispa san po jrong ya ka retat te ya ka 2x pat 2x te ki phone 2GB RAM siapa kidang bas ban ai tang cispa san po bat cispa arpo sanang te ka kaneka 4x te ki phone 2GB RAM siapa kidang bas ban ai si kan cispa bat prapo hajrong cispa siapa kita namar kadang biang bahabat karkom gameplay jumpi kebayar ni buat kene ka sniper scope ka best bit ba sanpo cispa sanpo hajrong bat cispa prapo hapwa ki 2GB RAM siapa dia kene ka free looks te pila pan ai kat ka ba fiman namar ka long free looks te mo kemakat bapi kwa ban ai kat bapi mon ban ai kat kajing sengai hap phone japi kat nongi hap de ban ai kam le rek to chu persang bet kat ba nim dai ban ai bet kum to sipangan pen ke chane sipangan ke stay kini ki general ki red dot 2x to 4x sniper free lock sumta te de ban penek bet haju yai persang bet ha du benda de nda pla de nta persoong pangam kwa su ban pen ke ya gini ki ya persang bet berabal wat nom de ban kuslai de ban tension ba mak ka fun janga kalong kumta ka sitting janga kalong kumta te mo yung berabal ngam de ban long kumta te namar don ro ki perlok janga ki ba kwa ban i ya control janga te bet abu komnoi ki control control hi na try clear i hi control janga ki long ki ba komno try la kajong ka style te berabal kan ni kar combo control ngai i bet ba berabal ya une u ba jam ya bu sepang sekamon te ladap sem persang ban bu ba ya une sepang sekadiang ladap ibu hang ne la ne ibu hang ne po ro kam compare phi namar kam subut nok phun jang phi ladap ibu nok saka kadiang ladap ibu sekamon kala jenjar phi ban phai la ne ban drag headshot kam ta namar phi hapan jam ban siap te ladap ibu pat sakadiang patte long jom bet daka kadiang pin drag headshot dakamon kalau long kam aram phi kendiat perka kam de headshot ro ya phi kendiat tel da kwa ro ba kam no ban set headshot
Philip kuat bantip kamta nomor manakan neng ala ada pelat kui ka video ba kamno ngi day ban set headshot ban drag headshot ya fair button kar kom ban ang ba kamno ngi day ban set headshot tang na fair button ta ni la mo ban ban hikai le ne ban yetho ndre hajing sisa te parlok ngan yetho hok epi namar sibun sisa ot ke ba kwa bantip ba Vivo kumno fuse kumno ya sensitivities general red dot to x 4x na par kum ta ma I think sa ya gitu tingem la ban long ban hikai la ne ban yarap te phi namar ha jing sa tang itu general te ngila mo ban hikai namar ngila tip ka phone jangi kum ta phone jupi kum ta ndai itu ki te ha sang namla namar ba ka phone jang phi bat phone jangi ha ki versi bun ha namar ta ka day tang naka skill but naka trick jang phi ka la ban day hit shot hai phi namar to oi lada phi penduna sibo kemongan jang phi oi ni kala speed ha jing saya bas speed moment em perlok dang la ba bat slow kemongan jang phi bat persang bat ban drag shot sin ka sngi pensa along pensa yo oi te ka por ban ba pensa pro namar ha ngar mensa ngak kwa tip ba bakum no ngaset shot kemongan le ngala keli ba na ki perlok janga kemonno pai re ki hoi ki thu tang ba de thu ma kana ro long ta kom ta te hoi tok tok ka rap hin re ya ka babun ba ba jong ha te hoi ngas thu ba kam de rap ik dia tang ba de tang ba ka jing tre storm janga ka jing bom pas ngap janga itu ki ba ong bang anup nga kom ta nga bot de mo de nga pas ngap te nga ya lo ya persang ba dala de hi te ado banganda long ado ka ne re hoi ngam tak pro than ado tak ta tang ba long lu mala pat te ngala kham de hi hit shot te siar perlok sngba ban ya persang hi jala de chu persang test wait kum to turning hot kita ke bang la ikai phi ka ba kham den khnya ta ai ka de hi ke jing sa te ka kom ban set shot pat ngala da ikai do ko video ka ba den do fair button hot nginam dai ban sudrak direct kum to shalor ngin le bi kum ba correct ya ka ansar jang pi ngakan ma por badang le score bada correct image ya ka sarjanga ikarek kamno dengan try siar nga try pi atep hi bakam no ngikarek eta kan sar baang te parwasiat ro persang bai ban syukorek ya to fair button krang ba phinde hit shot ha te perlok bara nga try phle so thu hi ba phil pi ro phle atep hi bakam no phin yale knang ba phin pro phin smooth ba phun jang pi le ne knang ba phin la mo ba siat hit shot te tangkam ni hi perlok bah wat ni pe na gitu mom la janga mo bangan sna bah do ta tai ke video tai tangkam ni hi kuble sibon perlok se sempat hakawe ka video sungha ya rap ingat ke like ke share bat ke subscribe lang tai tangkam ta hi kuble sibon